Aksakalыбыз молдо басам. Kim aytып atат? Эстебиз айтып. Эсекем be. Анан суу самырга бардык концерт коюп. Арабызда Осмонкул бар. Саякбай бар. Кайрандардын баары бар дейт. Айта бер. Анан ошол жерге барганда күткөн эле жер ошо кездери ушу Кожоңкулдукуна гана чөтөгөн эл дейт. Кожокем гана күтөт экен, сезебет экен дейт. Анан ошого барып түштүк дейт. Молдовада Кожокем менен Мурделе тең түшө экен дейт. Илгертене булар көрүшүп актала тияка Кожокем бар жүргөндө да той аштыр. Осмонкулда тең түшө экен дейт. Анан өкөө тең эле ырдаз эле Кожокем азылы бурдай башташты дейт. Жантак жеген төөдө эметкен байкушмай мына ушундай да бул анан мына деп тамашалашып аксакалдар тийишип отурду дейт. Азыл кештер. Кожокем о деп эле күлүп коюп эле экиинен отура берет экен дейт. Анан да жооп берип анан ажылдашпайт экен дейт. Анан бар балем бар жатарда чыкты дейт. Канем конокко адазын кылайык эшикке чыгып келден эшикке чыгып келгенден төшөк салынды дейт. Анан Кожокем тамашасын ошол жерден баштады дейт. Мен жатарда коноктордун үстүнө өзүм жаап кетчелем деп мындай жаап келатып Молдовазанды капталдан алды дейт. Молдовазанды айланайын чыңырганда түндүк бою секирди дейт. Ай деп бакып капталдан алып үстүн жаап аткып мына карма. Мен үстүн жаап койчулум. Кабыргада. Анан Молдовазан деле чоң кишидир. Чоң киши, эми чоң ошонун кожокулмастар. Анан Осмонкулду Ошондой тамашасы бар экен. Тамашасы бар экен дейт. Тигире кечке чейин жанагы ырдады жанагы. Анан Осмонкулду ушу сыдырып берип буттан кармайын деп бутун тартып үрдү дейт. Мен Осмонкулду бармактан карап калган экен дейт. Ушуга жара кармап койгон экен. Кудай айтты. Эми маазын ичи канга толуп кетип бармакты жара кармачты. Осмонкулдун бутун таңышып. Кудай кылып эртең менен эметкенде жар болгондон ашты. Айланай, Молдовазаны муну каптар капкара дейт. Шуна карап жаап келет. Топ келет элден. Мен жаткан коноктордун үстүн өзүм жаап сылап жаткызып кетчелем деп сыдырып келет. Молдовазаны кабыргадан алганда Молдовазан ай деп өзү да экилүү киши болчу дейт. Тип түндүк бою түйүлүп секирди дейт. Бакырыгы бир катуу чыкты дейт. Ал жерге түшөм табы дегенче болбой Осмонкулдун бутун мен сылап коюнчу деп барып Осмонкулду бармактан алып калган экен. Бармагы жарылып кетти. Мына ашыралы айтчы. Эменин маазын ичи канга толуп кетти дейт. Күчүрөп салган экен. Бармагым баш бармакты база коюп койду. Ошентип экөө койдук Кожокем экинчи ырдасак эле экөө үчүн тоту сорго кутулган. Кожокемдин ушундай кээде тамашасы бар болчу деп аксакалдар айтып атат. Кайдан Кожокем ошо кезде Кожоңкул 60 тая эле барып калган кез экен. Ушул отурганда боз үйдө отурган элдерден кадыры далызы дагы өйдө ошончо элден чыгып турчу эле деп. Далыз эле би ошо ал башын айтып аткан. Далыз ошончо бир эмеде ветирде элден үйдө чыгып турчу дейт. Ашыралы мен өз көзүм менен көрдүм. Бул мынагы Кыргызстандын 25 жылдык болуп ипподромдо Осмонкул менен Алымкул ырдап калды дейт. Осмонкулдун атын бирөөбүз жетелеп, бирөөбүз Алымкулдукун жетелеп, экөө жар салып ырдап атат. Анан кийин эң күрөш болот деп калды. Күрөшкө Кожоңкулду алып чыкты. Суза Мурат тарабы, Чүй тарабы. Кожокем эч ким күрөшкө чыкпай койду. Эл кетпей чуулдап болбойт. Башка эмне бир өнөрүн көрсөтсүн эми тигүүдөн. Анан ошондо Кожокем айтты, оттоп турган соостен соёбуз деген ошо кунандан бышты чыкмай байтарген жетелеп келди. Азо өз семиз экен дейт. Ошону бир кол менен колтуктап алып, бутун тыпыратып, элди айланып басты дейт. Эменин астында. Кой берип үргөндөн бир кетти, жана кунан чымын. Ага болбой бар эди, эл деген элде, ой кагылайын эл. Кожокем биз ыраазы болбой калдык, дагы бир нерсе көрсөт деди. Ошондо жүк артып келген чоң төө турган экен, төөнү көтөртүп келди. Мына ашыралы өзү айтты. Ошо түйүнү алдына кире коюп түйүнү ийине салып көтөрүп басканда, муну өтүктүн кончусун айрылып тигишинен Кожоңкулдун балтырынан кан сызылып тур деп айткан өз кулагым менен уктум. Биз эметип Ашкем калп айтпаган киши. Ашкем эмне калп айтат? Анан элге көрсөттү. Бу жерде кызыгы биякта.
Bol Türkiye'deki maşinaga koçakem oturguzup kayınkege eldi aylantı ağustasa koçakem kayınkege batpa koy deydi. Anan ayrı bortga oturguzup koçam kuldu elge görsetişti tegereni ayda. Koçakem kayınkege batpa koyup bortun üstüne alıp çıkıyor. Paraş geldi. Mana koçakem jönü. Ya gempirin domdogonun ayt. Aytmadım. Yok. Jaspa kaldım. Yok. Anan şöyle oturup aksakallar. Yine var orada otuşaptı. Үйүндө бар, селжи. Gastrolda var. Gastrolда булар. Аты жөндөрүн толук айтып койсоңуз, кээ бирөө билбей калат. Анан ошондо барганда аксакалыбыз Молдубаза Мусулманкул, Саякпа каралайт, Осмонкул Бөлөбалайт, Шекербек Шерикулов ушундайларбыз. Биз жаш балдарыбыз ээрчип барган. Анан ошондо кожокемди отурушуп тамашалашып сурашты. Айланайын кожоке, ушу кемпириңизге дээ бир колуңуз тийдиби? Жок, тийген жок, урган жокмун деди. Ой бир эми турмушта болот да, казан аяк катышат, тиги ур кагышат. Ой бир какыс кылган күнүңүз жок беле. Бир жолу бир бол белем, балдар айтпайын дедим, мен айттырдыңар. Ошо менин үйүмө эртең конок келмек. Мыйга бир активтерге сүйлөшүп бир келишкен кышкыртуума кара козу куйрукту алып келип кырчоого байлап койдум боз үйгө. Коңшумдукуна бүгүн келмей экен, коңшум жанымды койбойт. Сурайт, айланайын кожоке берет турсаңыз экен, эртең мен будан да жакшы козу берейин. Азыр уят болуп турат. Азыр уят болуп турам. Коноктор кур отуруп калды. Айланайын эми эртең мени аркаңан эметпей, ой, мен де эртең кыйналгам. Жок, кожоке мен эртең сизди кыйнабайм, сразу алып келип берем. Ал атаң, азаң ал дедим, бердим. Ай кемпирим жаным койбойт улам, чигир эмеде, чиркейде жыңылдап, нар өтүп де, бер өтүп де келип кулагымдын кужурун алат. Түштө бир жата калып, ичин уктамай, эмем бар, ошону карма уйкум келип атат. Чиркейде изылдап улам келип турган козуну бери, эртең каяктан сак ушундай козу берсин, бул деген Кудай аткыр баланча деген киши, ой бербейт, эртең кыйналабыз, эртең костопоз, таппаса башка сөз барчы, болбойт. Ызылдап эле. Ызылдап эле. Ошондо башымда турган жаста жадаган жастыктап кемпирди көстө ыргыт үрүн менен. Кемпир жастыгы кереген тешип сындырып, эмени кырчоодо эмелерди үзүп сыртка чыгып кетип кемпирим 2 күн тилоосуз жатты. Кудайга жалынып боз үйдө айланам Кудай, ушу кемпирим аман койгон. Каякта баланы кылдым эле, айбан төөгө окшогон кожом уруп кемпирин өлтүрүп коюптур деп калың элге сөз болот экен деп Кудайга жалынып отур 2 күндөн кийин кемпирдин оозуна суу тамгыз орсо, ошондон кийин таза колум тийген жок, урган жок, ушул бир жолку болгон окуя деп айтып отур деп кайран кишилер айткандары мен уктум эле. Жакшы. Буну Ашаралы Айталиев, Эстебес Турсуналиевдер айтып берип атат. Айттым го, Молдубаза Мусулманкул, Осмонкул Бөлөбалаев, Саякта Ашкем ошону мага айтып атат. Өз көзү менен көргөн да кишилер. Өзүмө өзү сураган. Тигил айт дейт, эми ал кайсы Күбө болуп отурат да, мугат да. Не уккан сөзү мага айтып атат да. Мен абдан элге айтып атам. Кыска айтып атат. Ылайык турду. Анткени 15 мүнөттөн ашырсаң эл укпайт. Ошон үчүн кыска. Мен да жатак болгом да будан билем. Ташкенбай деген киши акын болчу, малында биз менен айтышып жүрчү, кийин келбей калды, чыкпай калды. Ошо киши менен Кайсайдан? Эмжестен. Кожоңкулдун айылынан Ташкенбай деген. Бир барып өзүбүз оозунан дуга да. Өзүнүн оозунан. Айтчы ошону. Ошол киши айтат. Айылыбызда бир алачыктай чоң чал бар эле. Өзү сүйлөгөнү да опурулуп сүйлөгөн сөздөрү деме кээ кезде биз ага кезде жашпыз. Бурсуштан кичине бир 50дөн жаш элекей кылып ичип атсак, жаныбыздан өтүп калса, аксакал кайрылыңыз бери деп болбой, чуркап барып колунан жетелеп келебиз. Чоң шак пияла дейт. Ага кезде илгерки пияларын ондай эле болду, чоң пияла. Анан ошондон тологуй бир тартып мейи бар эле, бир тартып анан оозун ачып закуска кылып туруп, ох, кайран убак жаш кезде кожокем көзгө көрмөй калбады деп эле дайым кайталап калат. 2-3 жолу айтты, 2-3 жолу алдыр үчүн жүрөт. 4-үчү, 5-инчи бир жерден айттым дейт. Не аксакал айтыңызчы, кандай болуп көптүңүз? Кожокем эмне болуп көзгө көрүнбөй калды? Бир ушунда бир айтып бербейсизби десем, анан айт дейт. 52-нчи жылы, 51-жылы Кожоңкулда мен селзөттү өткүзүп алдым. Кожокем мага өткүздү. Анан өзүмдө кутуруп, не 24-ндө, не 27-синде, орто эме. Ошо Сузамырдын суу Наркөбөткө кечип өтүп барат, Кожокемди такымдан алып колум менен кармап, Кожоке акыбал кандай деп 1-2 силттим. Кудай токтот деп итерип койду.
Menen Kocakengdire Jaltanat Turbayev'de Jamanayn düşündük kaldım. Keyin daha bir aştan gele düşündü gel Kocak akbarganda da daldan al urgatım ele. Hep Kudayatırı kantet dep jelketimdi bazaga şunda sıgı urganda apa dep bakırgaным bir bilem arjagım bilbem ezim olup kaldır. Bir ay gök su içip oturup sonra ayaktım. Muna baştın söğüktür jilişip ketipti aytçeken. Mimet muna başıma salıp alıp kayıştı. Bura oturup söğüktür doğruna ageste taap taap. Kavuşlar var demişti. Oşondan keyin kocam kuldu görsek yüreğim aylana. Kocakeng'in açısında tiyet çıkıyor. Tiyet çıkıyor. O aylana ötüm deydi Kocakeng'di görgende. Öşöntüp köpkön ayынан Kocakeng men uşunu körgöm dep abiş aytып oturчу dep Taşkentbaydan uşu söz tuktum. Barakaldı. Ana Kocakeng'den aylanan uşu atın unutup kaldım. Bu 80-nji yıldары Jalalobaddın kurortuna birge jatıp kaldık. Anan şeyden süyle şu olup tigi olup bağı söskö kumar canım ar nezen surayıp ot çukulu otur Kojonkul'un aylanamın deysiz. Kojonkul'du gördünüz mü dedim. Körüp kaldım yaşımda dedi. Kanday kişiler? Men de oşol kişi mega Kocakeng'i sürütüm birge sürütü berdi azır attın yanında men de. Ha barakaldı. Erten ko'rsatasiz. Ne men öyle de dur ko'rsatam. Kocakeng emniden öldü. Kanday bolup öldü. Kocakeng'deki şu yemezimi ağa tavuşmak siz bilesizim bilem dedi. Balban degen kişi etti lakıldatıp jep bir çana çıkımız içeli opurluk kurzağa salangdagan balbanlar bolat. Kocakeng ömürü tamaka anday jogula. Kocakeng sıpagana jeçi. Askana jeçi. Kocakeng askana işçi. O Kocakeng'in için içegileri niçkerip tamak ötpey uştan öldü dep vraçların aytkan nukunda oşa kişi aytып oturdu. Bir aylında Barmankul degen bir Az çekende ziyan eken de. Aşçıgın taza içe. Özü zor kişi olsa. Zor güzel. Onun tribut etip otur organizm. Bırak bu kişi ançak diyeceğim. Özü var nısavun tiç eken de. Nısavun Altın apçısın ya. Barmankul degen kişi olgan kursağa bıçak at götür albay. Aşağı öyle жүрген kişiler var da. Tüymün alıp içigen. Oşa kişi gelip Kocakeng'e jaldırap. Aylanayın Kocakeng aytasa bunu açıkçılık var. Kursağım toyga koydu bir can. Men bunu oğurum açılıp etti. Bir meni bir toyguzup bezeniz eкен dep sırangandan Kocakeng alıp alıp kulagan taştan öydü gösteydi. Jaylolorun atını aytat hemen oşodan beri kıdırıp 7 жерden et jegizip bir koz solur. Barganda kadır var eken de. Kocakeng bargan jerde mal soyçu deydi. Kocakeng kadır öte çoң bolçu deydi. Oşodan düşüp kelatıp jana suu zabın nemesi suuna jakındap kalganda bir jele görüp kaldı deydi. Oşo yerde bir ayak başı bir 20'dan aşıp kulun baylanıp turar. Kocakeng etçeyi veremet suu zap ketmişeden kayıp bir kımız içip keteyik dep kayırdı. Oturdu. Tura 17 ayak yana jıgaç kezemin. Çok litrdi. Oşodan 17'ni işteydi. Kayra turup atka minip jönögöndü Kojonkul aytты. Ekinci koşulup Barmankul. Kalın elge Kırgızska meni uyat kılat ekesin. Şunça жерden et jep kımız içip gelip da toy balıp berginçtin. Endi ona uydu gözüň menen görsetip turasың. Jamanan köşeden bar içiňe. Jok. Men kadırımda getirbe. Boldu. Uşu toygona toga ol. Ketти. Ketdi. Onu getirgen. Barakaldı. Nasıl bağlanıyor? Өтө сыпа болгон дейт тамакка. Özü tamaktan az gana jeçi deydi. Bir gana piyala şorpuk tapkaçı deydi. Etke şorpa betke mına şorpa kişinin adamın kuvatına keltirdi. Kocakeng kartayganda içegizin içkerip tamak ötpey oşu. Ötödele kartay bapırdı. Örtedile kartay. Kança yaşında? 67 жашында. 67 yaşında. 55-nji Men yıl. 66'dan. Sizin yaşında. 68'de. Oşo ökösüne orta olsun. Hem ошондой балбан киши болгон. Организм требует эткен, ал киши тамак ичишке акылуу эле. Бирок ал өзүң сыпа кармачы дейт. Ачкачылыкты көрүп калган киши болгон экен да. Мындай эмеге сугалакты кылчу эмес дейт да. Manav eken de. Мана өзү анан Kocakeng отурган жерде агесте сал адеп күчтүү. Kocakeng менен озунуп бирөөдө сүйлөй. Kocakeng men artık binizden aytpay. Kocakeng kaçan gana balдар. Ha oyun zoğunardı kuru oturla. Aytı oturgula dep Kocakeng söz çıkan. Anam biz bapıldar süyle anam etçi dep. Kocakeng söz kötü çok bolçu deydi. Kocakeng anca söz kötü süylöçü deydi. Anan bir tuğan jiyin. Ugat eken de bırak. Ugat. Janagı şairler barganda ugat eken de. Ugat uşun berin kulağına singiri oturacak. Anam Kocakeng deme aylanayan Kuday meni de ulu jaratkan geçirsin. Birak bunu ukkan sözüm de var. Kocakeng kempir gelişpe kaldı. Arkanızdan toyak kalbaya kalat.
Muno Kızıloy'dan bir balban kız çıkan eken uşu üylenteyik dep mına Kırgızstan'ın birinci sekreteri Abdülkadir Orozbek özü ortaga çıkıp oşa kız jaş eken köndürüptür. Kız tiyen dedi. Kocaken bolbagан eken. Koçaylanayın baldarım anda jaş eken bolboyt dep kocaken bolboyt denme kalıp uşudan kocaken tukun kalbe kaldı. Baldarı kiyin naçarlık etti. Bir balası morfulot koyarıp geldir abdan oşonuzun da kiçine var ile. Ne veresi? Ne verezi? Buna Kamsomolsk'a gölge çögül kalktı süzüp geledi. Taramış değil bu. Men Kocakem yönünde ayıt verdim söz köp. Yaxşı. Kocakem'den birinci güreşke çıkkanı ben bunu emede güreşke alıp oşanda Kocankul 18 degen. Cumgal'dan ataklı Dunkan degen balbandı alıp gelişken eken. Dunkan menen Kocankul'da şeyden betleştirdi. Biyalı bir alıp var deyt. Biyalı biyinin tuğan eken Kocankul. Biyalı bir körüngödün malın qaytargança menin malım qaytar. Mına жылkı deseň жылkı, mal deseň mal, menin kolumda jür. Men seni tiyaka ketip kalgaның, bu yaka ketip kalgaның bilbey kaltırmataң dep kaap jaap jaşır işil özüne alıp kelgen eken. Oşonda alıp barıp Akpışlı'nın sazında o şerde karmaş boldu deyt. Ököğünü alıp çıktı. Dunkan 37'de gez eken. Kocankul 18'de. Bирок Kocankul tigiden bir gıyla eki karışta büyük dalıllı da. Ököğü betleşti. Dunkan bildi. Bilgen uşunda kulağına Kocankul'un şığıra verdi deydi. Kocankul, apang men nejem bolut, ayıldaş, meni çıkkanın, apang çıkkanın, menga jığılıp ber, bирок baygen sen al dep kulağına. Kocakem bağıtır eni bolut, del de mine kılarım bilbey öylönüp turup kaldı. Kayra aytты deydi. Kocankul, muну men jığayın, bирок baygen sen al. Meni çıkkanın, apangды çıkkanın. Hemen apang bitsin ayılda men nejem. Kocankul titrep çalmada turdu. Karmap. Tigil işten çalgan kanap turup Kocankul ba apasın gayra aytı örgenden özün tışta örgende çalıp turup bir urjör basıp ketdi. Baygezinde örgen jok, emende örgen jok alıp ketdi. Biyalı bir bakır dedi. Atanın ağzından akmaktar. Bunun karağını işensek gerek. Oy bir karmaş koz olmuyor. Aylanayım odam bunda öyle jığılıp kaldım. Kocankul'un içine gitti. Jaman ızı ol Kocankul gitti. Oşonda jalan gedi batıraklar bakır dedi. Kocankul'da aldap gitti. Dunkan aldap gitti. El bakır dedi. El degen jan dünyözü meni sezip tur dedi. Kocankul'un kanıtı aldanıp kalgan. Kiyinki jılanan çoğun jerde daha güreş bolup Dunkan o şirke gelip kalan eken Kocankul'da alıp başladı dedi. Kocankul çıktı dedi güreşke. Ortaga çıkıp Kocankul çeçine otur dedi. Dunkanды karmap süyrözü de olboyt deyt. Jan alıp götüp bakırat deyt. Men kargış alıp koydum ele. Ekinci güreşpeyim dedim men. Aylanlar meni kogulat dedi. Bilip durup kayra güreşke çıksa Kocankul'dan 6 sanın bir jerinden ayrıların. Güreşten de aldı. Yeňişten Abdurrahman degen menen çıktı. Abdurrahman da balban eken de bирок sal alan gazar neme eken. Ökö karmaşıp küç gelgende atpas begalat eken. Eki kişi karman atpas attar Atın alı jetpeydi. Atın alı jetpeydi. Oşonda Abdurrahman enkeye kalıp Kocankul butundan burap jördet yüzömüden çıkar. Oşo Kocaken gülüp mıyığынан. Oyda jok toyga saldım dep turup butundan alıp buraganda Abdurrahmanın murdundan kanatıp ketdi. Attan tüşe kaçtı çıngır. Çıkkan eken dedi kayranda. Çıkkan eken Suuzamırdan dağı. Çıkkan eken kayran samak menen kavan nemezi çıkkan eken. Dep Kocankul oşon değil birinci razı ol. Kocankul birinci ol danka bergen. Adaga bergen dep. Kocankul'du maqtagandardy köktü. Andan keyin daptını köp kişi çıkpaptır da. Çıkpaptır. Anca Nakbalbanı çıkıtır, bирок Akbalbanı jana kolundan silkip, Akbalban jana atka, maşka jana maskara poz eken da. Oşonu ukkan. Ne, anca da bunu emede Şamaldı sayda koğutandan emeden Kızıljar. O şöyle çoğun güreş bolup Akbalban dap kelgen. Akbalban dap kelgen eken özü öktür. Akbalban atka mıktı oynuğun sirkaçtay. Jayda gatın üstüne sekirip durup, eki kolun koyup alıp soğuruzuna butun asmanga götürüp çabat. Attan sekirip şu Kocankul uşundu kölgenki yemetet. Kocakem karmayınızı buyta karmatpay getet. Ulan daldaktatıp Kocakem'de aldan getirip, ulan sekirip çöğe kalıp, karmayınızı bulup koltuğundan bir yandan çıkıp etet. Oşonda kalın el arasında yeni sakal jeğin bayıla dedi. Oy bakınay ne arba. Kocakem'de tabi ime kıla turam oldu koy. Davrenki ölüşün törgende Kocakem jeki sömeyden karman kolunu geldi. Oşo biri olmay götürüp urup jördi. Şunun öz öktürganda alıp ketdi bilbeyim, ezin odur alıp ketdi. Öldü, netiri ökem bilbeyiz, Kocankul koşeden deyip 9.
Tapsayçı eкен. Iline түшкөн экен да. Муну сөмөй, ошо минтип баг, дагы минткенде сөмөй. Дагы көрөт. Ошо ур жерде ызы болуп калган экен. Жанагы аксакал курорттогу дагы кандай кызыктарды айтып берди? Ушулар Атын айткан жокпу? Аксакал. айткан, таанышып бир жааттык экөөбүз Ya ичинчи. mınavrlar delay. Эзимен чыгып кетти. Ошол эми эзимде калгандар ушулар да. Yaxşı.